Hello, what's up everyone? Before you watching this, Lima, telur. wah, lupa dari dulu balik. Move. Selamat datang kembali. Sebelum kalian nonton video ini, Woi, batumu. Bila po ito eh. tanya ke tanya nggak? Langsung suruh video subscribe. Subscribe bos, subscribe. Anak kalau lari pa RT ro. Kalau cuma na pada bembe. Masa tuh kasih na tahan. Ini lah motor ukur kasih. Itu kan mag-aagan ra. Itu jadi masalah aro geling-geling ro. Kenapa ada kurunte bosku? Menikmati motor baru weh. Masa kok PRT? Gara-gara kumani ya? Kung nasa di mati boso lari-lari. Mana kanina mo sa lahi ka utukulot to nang? Kusyara bos. Nama dito tak lari Pak RT. Makasih umalangi aju Pak RT. Masa bos kilo na sala bos. Weh, lengge. Baka dingi bos kilo na sala na hindi mo bumasala. Awis na rin bos. Tapi dia galeng. Sandanya matunin dari Pak RT. Dia sepaw eh. Napana dilempay bos kiliso. Kok den dari ilmu segala bidangnya ro. Buh. Matarung pungotoni, lo ni pol den dari ilmu itu. Ngaku bos. Udah mengaku balik nih kok nak guru. Ngaku kayak balik dilari bos. Buah. Iya den rek tu. Watung kalari. Pak lo kak bapusoy. Ku boso ni matu. Nalek biranya mo rede daripada matin roy. Ha, masuk ni ilmu segala bidang. Masuk galeng. Masuk ya tuh bos. Hah. Masa minta di PRT bos. Buah. Wala mi tahu. Pangka na bayak mi tahu dia tu selo tasak-tasak na tu. Sibat dek ya tu. Apa na minta Pak RT ne puru lopo na. Nagendo buwa lopo na ro. Kok bos? Masuk galeng. Masuk bos. Kalau nak bos. Syukur masuk kata yes soy. Lengge. Cara ko. Iko, kuboto si kajinu. Ika suruh ko malasi aju Pak RT. Napasya dito kong halapot ko. Tudo eh. Bagaimana galeng? Masuk. Masa masuk bos. Hop hop. Gata-gata siya diwat lo kita tumpukon rohi. Ha. Tudo eh. Ano? Ayo kita kemon. Hai cewek, perkenalkan nama saya Glenn. Tina Tanda. Geleng. Oh geleng. Oh geleng. Ya bos. Sini. Tunggu dulu Dek. Apa ngedekat bosku? Ya bos. Ah, Iko. Saya lagi mau buang. Ini ya ro. Jar masak bos. Putih, syarat jeroku. Lengge. Alay motor eh. Tidak gombal kako. Macam itu kak bos. Si salah syara eh. Tadi nak kau, kita aku tonco. Alay motor eh. Bagaimana galeng? Masuk. Pas masuk bos. Hala nih, motor eh. Dong-dong no galeng.
Ini katawan sih. Lupa sampangnya sih. Bos, tunggu kasi nataro ang matangnya ro. Nang kataw. Di mo ito kay tikaan na. Mga kasi ito PRT. Hah. Mula wine lord na. Hello. Kalau bina. Aja mo para ke RT lama tak PRT. Tunggu lagi pipi, nah. Ih, kumakut tuh. Ada atal lah di awang, lala di tabamu kru. Nang kaya si PRT, yang lepai. Ay, nasa di bisa ko. Ang kasi sa Manila porang. Katabi manu. Nasa di bita ko rin ni. Sarege. Si Musopo, asa na? Oh, galo PRT. Ya, tu. Baca logi PRT. Gempa kerus sana sawani. Jena. Sabto ni manu na. Ajo jangan ambil ampe. Kamase. Dena parang ah. Ikut betul-betul di gama ana. PRT. Aga, aju. DPRT, boleh tak? Tuli. Tu jam aku. Jangan mau rumah kurut ke tu. Ngatik kok, Pak. Pak, tolong. PRT. Cilo ta PRT. Turun na lang solo. Awa. Udah itu deh. Adek gue. Adek gua. Apa nama dek? Ye, Tina. Berhenti dulu deh, nggak sopan tuh orang bicara jalan-jalan. Kalau saya deh, Ahmad Tang deh, laki-laki terbaik, terpopuler 2020 sampai 2025. Amin. Masuk, Bos. Tak jadi tak cewek, Bos. Dek, dek, yang tiba-tiba itu gelengna. Jelek sih baknya, kikir juga orangnya. Anak buah aku itu deh, makan gaji buta. Malas kerja baru selalu ambil panjat. Iya, Kak. Tar mau kemana, Bos? Iya lah nge, tenan no. Rendeng motor musisi lolang ah. Mau pulang, Kak. Marah jambekku. Santar ki pulang. Jangan nih, Kak. Nanti marah mbekku. Tidak jadi. Siapa kan namanya mbek tak deh? Ambek Ian, Kak. Oh anunya kakekku itu temannya dulu deh. Sini misal antar ki pulang sekalian silaturahmi muka sama mbek tak. Dek, bisa juga pantung buat kita dek. Kita saja, Kak. Ayang berkokok di atas batang. Kalau ada rokok bagi sebatang. Bos. Dia masuk pantung itu, Bos. Pesan nih, itu dua ajaib. Maki, Bos. Kalau mau yang digare, dibandu sebanyak ibu. Sebenarnya gara konoli ke bosnya. Penting. Oke, Bos. Baru kembali ke Bos. Nara. Kiri.
kaneng. Hah? Masuk ke Bali. Kamu tahu Bali mana? Sel-sel ke tu. Jadi kau ambil lumbang. Saya makai kalau boleh bu. Begitu betul dan lupa bandu. Ni mana itu? Dapang kau mai. Nabi mana ni bos penting. Nah tu balik. Tahu na. Kayak gimana sih mana? Enggak dia nak gue. Bos. Deki bos. Bos. Hoy. Ikutan lu kok. Pakai lo mana? Kita buka. Dewi taki bos. Hoy. Ada dimu. Ni mana dia tapang tu bos? Dan di mana ya? Telepon raw. Enggak penting. Amir Pak Saling. Klik panggil orang. Mari je terampet. Celok betul. Saling. Tanya Saling seku. Engkau SPD na mondrina. Pak Saling SPD seku. Iyo, Pak Saling SPD. Alah sih. Celok betul. Tole lagi dia gaga. Apalagi colok. Te keluar lah. Doi nak balik lo tu. Doi. Diku lagi dia gaga. Apalagi tanggal cuy. Ya jam aku bawa honor. Urusan itu. Te kau boleh malu tole tu. Pak RT ni kerja aja. Ampun. Mana kau pelik celele mu bawang? Te mana jokang tamu? Bersama seni. Pura pinu balok. Pasandre manu. Pak Jenny, si jam itu sandena magelo. Ya Allah Pak Niko jam itu. Dan kan ikut tu mah honor tutup iko. Dia mutar kerak menjadi penis. Awe, lampe. Aja dia mau aku tu. Dalek ku mandi bawang ya Ku acak aku tetap ni waktu anga. Minta, misalnya. Nak bro. Itu ke muka iko. Oke, pelai lampe. Ya Allah nak dah. Kapan jam-jam lainnya? Ketahu. Ya kan serai mana jama-jama aku. Iya moto, ikut moto. Dek. Kayaknya kita itu sepupu lain kali ki. Karena ambekmu sama ambekku sama-sama ambek. Oke, kita orang ke tu bos. Cek kita ro. Ketahui tak nak seluruh ane ro. Cek, ini sekolah bola. Oh guru-guru tahu ya irwane ganggu anakku ya. Oh iya mbak. Ada motor kalian. Jauh, mana tahu. Wih, pada sana. Wih. Nang ada sini duka. Uang sedang, maduni. Pergi bos, ajar tapi kiri kita.
Itu di mana bos? Minta tuh ku iya. Minta tuh ilmu segala bidangnya. Pak bos. Masih ada nggak den itu bos? Kasih toko tuh. Tadi sudah. Balik ngesan asa dengan. Nggak ngerti no. Ini kosolan mo tuh Doisi. Ayo kita kemon. Sere. Oh Sere. Iya bos. Makan nih. Mentasan nih. Balik ngesan asa dengan. Iya kan matasak bos. Hah? Pesan nih. Berbawa nih. Pesan nih matasan. Iya bos. Ren, weh. Andalam mo to ko iko sere daripada galin ni Bon. Ay galin ni Bon. Kan jotors. Hah. Yo to ni sa dibaling sa ko. Hindi ka honne na. Baka dingin mandre ta ko ka honne. To no na honne. Iya bos. Gaji to apa ditamu lu? Beng! Apa nih? Bos. Tahu naman re. Hindi na tanga ba ni Bilong karambay na purang ni? Pada to ako taga magkalulupa matjok ko. Apanya bos? Kawal dia makunya. Mana kamu mandre mo niko? Tuh, terita ko tatak ramana iya. Lo kok usah ngamangkang bos? Weh, nakay kalau amangkang, ya bisa mo to amangkang. Oh, tahu sarang kita tuh. Udah sebenarnya nu. Iko si Sere. Oke. Tadi tawani ko galing. Dekke na, kamarsusin no. Kamarsu ko master motor. Nag-flop siya dahil ko na nanay. Maga, rata tu bagay na? Maga mana ko? Luminong. Di ba mas bos? Wah, taruh na kami minum. Masa ko tu? Bagaimana? Masuk? Masuk bos. Nggak usah ding. Masih pak mana tuh Andre mo? Walaupun ikut sere, boncing lebih nak karo di bindalan. Iya bos. Sumo ni geleng. Muni wang kali nga ganran na masih geleng. Ania boni, buat aku mangoro. Tangkap balik malay, lebih na bos liar nasa di Mindalay. Ronald Perpo, bos te geleng. Selangi bawan nih, siapa tanggung jawab? Sino no? Sino ka kedo? Kamera, rolling, action. Sumo ni geleng.
Ikut sali udah ya, di mana deh? Orang ulu kepatok kono teman lagi. Itu nama kendi, bos kendi. Tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita lihat. Ah. Amatang itu tidak seperti yang kita lihat. Betul bang. Kelihatan pihak aku bos. Kene. Betul, Mak. Lo ay. Ibu ya. Terima kita. Semana tuh kena ke kamera. Ih, mau begitu lah ibu. Ada pecuteri. Iya, kita betul na ausi. Ya kesalahan na lagi itu kasi. Jangan lama-lama. Lampe, banyak jam. Promosi lah. Aku promosi lah. Apa nih? Yang yang melihat video Ya. akan ke Kedeperi Ya. ngopi sambil rokok. Nah,